Danas je Svjetski dan prava potrošača koji je prvi put obilježen 1983. i koji iz godine u godinu aktualizira raspravu o pitanjima i problemima vezanim uz područje potrošača i promicanja njihovih prava, s kojima su oni najčešće slabije upoznati. Jeste ikad imali neki problem, recimo nešto ste kupili pa nije valjalo, morali ste vratiti? Pa od toga nije bilo ništa. Vratila sam, dala reklamaciju, ali pojavuk magare. Znači niste dobili proizvod ili nešto? Ništa. A znate li da ste imali pravo ići dalje, recimo žaliti se negdje udruge za zaštitu? Da, znam da sam mogla, ali to ništa ne koristi. Ako je i bilo, to je bilo toliko davno da sam i zaboravila. A, sad sam se sitila. Kupila sam neki, ovo je sad, nije bio proizvod u pitanju, nego je bila cijena. Nešto sam kupila kao na akciji, to je bilo u Blatu, deterđent neki sam kupila u Studencu. Došla sam kući, vidjela sam da nije smanjena cijena kako je pisala. Pa sam sutra dan otišla i to sve rekla. Pa je bilo problema, a kako ćemo vam vratiti? Pa vi snađite način kako ćete vratiti. Sigurno da imate neki proces, nešto kad se vraćaju novci. Mora postojati način? Mora postojati. Pa kupite nešto drugo, ama neću ništa drugo kupiti. I onda nisam htjela puno zatezati jer sam upućena u tu radnju, pa nije baš zgodno puno se nešto ispravljati, ali na jedan način čini mi se da sam to neki prilagodljiviji učinila i dobila sam novce nazad. Svi smo mi potrošači i kupujemo sve i svašta. Jeste ikad doživjeli neko neugodno iskustvo da recimo niste bili zadovoljni s onim što ste kupili? Nisam, sve u meni bilo u redu. Ili nikad niste doživjeli da je bilo nešto pokvareno ili tako? Ne, pazim, kad kupujem pa nisam. Jesam. I što ste napravili? Reklamirala? Jeste dobili zamjenu ili povrat novca? Jesam. Znači sve je bilo u redu. A da recimo niste, što biste napravili? Bila bi uporna i tražila bi do kraja svoj novac. Da je nešto jeftino, ne bi se gnjavila, ako je nešto skuplje išla bi intervenirati. Naprimjer, ne bi zbog jogurta išla u dućan. Ali ako je nešto skuplje, onda bi išla. Ima ni oni za zaštitu potrošača, ono da mi je nešto stvarno stalo, a kažem, oko sitnice se ne bi.